Okay guys, magluto tag paklay guys. Paklay nga special ah. Special na paklay. Pwede mo mag-order guys ha. Special na guys. May dugo ni guys, pero laman loob. Yan na guys, mukbang tanin niya. Magdagdag black beans guys. Kompleto niya. Napa niya siya. Cheese. Ito na ang paklay guys. Paklay special guys. Wow,